I said this to the Lord last night. That's what I on the pole. But to offer in se vai e te tango yasu mai. The system that I use to get the water out, Lord, I'm not going to go back and drink from this. Olivai puna le tu ono o Tavai ya te oi. Te le te mana o toi fo iai. Lango vai puno me o ona. Au te mana o tango e whainua o e se vai fou le tua. Ai whamaile liwe mana tua le mena whai o kana e kalilaia. Do you remember what I did at Cana? It was the water that I turned into wine. Coming directly from the throne of God. It's not something that men made, but it came directly from the throne of God. It was a touch of heaven. O le paia le atua mai le langi. O le mea na whaasoa le atua mai le langi. Na whaatumu ai paita maaya. Lo ngangala mangolo ngangala. Ele whaamaliaina se vai o leo langala nei. Ele whaamaliaina se upo se tangata. Ai te loa whaatanga Yesu le pōne. Se tango e asu atu le vai. O le waina sumali e mai le langi. Se e inu ai le pōne nei. Awa a inu ai e puna pea. E puna pea. Amen. Turn to your neighbor and say, neighbor, I want you to drink from a fresh fountain tonight because God is going to pour down a new wine. Te fia inu se vai fou le pole nei nanga le alas lilingi mai ele atua le manai o le waina fou mai le langi ave sa pati mo ia le po. Thank you, praise and worship. Amen. Ayelo tusi ma so Leviticus tabo suman falon fai perfeito. That's the only one verse I want you to read tonight or look at it tonight. Leviticus tabo suman fito suman fa fai perfeito. Suil temi a matal tato lotu le pole nei ono wo vai. O fa tu nei la finga wenga. I just want to rest for a little while. Watatu walotu amateleono. Au fatu amataltato lotu le afoleono. Le ala wa fai afoleono awaleo mayel awono. That's okay. Failo tuai elesa faina. Bia tamali de po. O te ala I foi lunga nei le fia. I familia li. Your message you have to change your message tonight. I said, wow. What's all this preparation? I came back and I read and I read. I'm familiar to do what I said for you to take to the church tonight and change your message. And he dropped a word in my spirit called Via Dolorosa. But tuele upule roto le Paul and a Via Dolorosa. Via Dolorosa is known as the way of suffering. Ole ala pupunga is the way of the blood. Ole ala le toto. To say fitu station le wala le anga I Kolkata. There are 7 stations right there called the road of Via Dolorosa. Ole mena sa vali ele tatu wali I te mi ona pupu ngā ma ngā iatu le satauro. Amen. Ile whaitau nei na. Whamai ua sau whaafitu le pela mō lona whaamamaina. Saula whaitau pese. Sprinkle the one to be cleansed of the infectious disease or leprosy and pronounce him clean. Tama whailea o na whailoa ua mama whaafitu.
So o te le tala noa la I le pela ma le whaunga le pela. O te le tala noa fo I whaamanianga le pela a lela o tala noa ia te oe 7 station. O le mea na sawe le toto mo lo whaalatanga mo lo utongi ola. Amen. Are you in the house tonight? Fitu no fuanga me ka o station le anga ia tu me te o Bill de la Rosa mai I Jerusalema anga I nunga le monga Kolkata le ala tala noa to ia o le Paul nei a o mea ia fitu na saule tino le li. Amen. Olo na ao olo na tua ona lima e lua mono vai lua lua fa ono fitu. Praise the Lord. Fitu numero ale ato toa 7 is a number of perfection. It's a number of beauty. It's a number of holiness. It's a number of miracle. O numero fitu o numero ale paia, o numero ale mama, o numero ale la le lei, o numero ale ato toa 7. Amen. Fa fitu ona tuli Elia lana au na yano. A whaalongo le talinga le tangata Elia le te tele o le matangi. Ma le hangai mai o whaiti tili. O le la nonga le talinga le tangata o le atua. A laele I loa I tangata o le lorangi. E ei te me mai e le atua upu whaavalo anga ma upu whaalinga. There are times that the Lord will release a word of revelation. And the only person who knows his word is the one who have an ear to listen. Amen. Polale tumo le maftanga. Ai ao o le whaalongo e le tua lo talinga. E te la nonga le leo le li I to tono se no fuanga. God will speak and you will understand exactly what happened to Elijah. He heard there will be abundance of rain coming. Na ia whaalongo I tu whaalenga na ia la nonga le ngai mai o timunga. Famailo Elia na wauna tamoe. Aleva aile pe ese me te lo atu. Go see if you will see a sign. O tala tu spa ia famai wo fa fitu ona alu le auna 7 times. Famai wo lo atu stama yao. Amen. That's the only thing that the man of God wants to know. Is there a symbol? E yai esa failonga. Tamo e mal tangata faya Elia from Elia wo wa ai ile ao la wifo pe le lo filima from Elia tamo e faya apo o sola no fa ngata ma ngai lo ngai mai se wanga e matatia. Praise the Lord. This time and hour we need to have an ear to listen because God is speaking to this generation. But if you don't have an ear to listen, you will miss what God is saying at this moment and this time and this hour. This is your season to arise and understand what God is doing for this time and hour. Ia yailo talinga whaalongo ina ia marmalama le melenga lue ma yaile atua ma le whatupu ele atua mo le taimile nei a e ola ma e soifua le taimile nei. Langa le tupulanga nei na babalo ai Yesu e turai ma le tupulanga e tolu ma le wha. We are in the 4th generation right now. O whaalinga ia wa matanga ngai mai ngai ma le tupulanga wha. So bali Yesu runga le vai the time is a 4th watch. Amen. For my ofefefela so ole itu le mele ngai mai. Aisha le ma faina mala malamba le vai fa le nganga le ma faina lo le talinga fa longo I mele nganga. Don't shut out what God is saying this time because of what the ability of not understanding what is happening. Don't question the move of God. I want to sing here na yo le tua male ngai mai yo le tua le taimil nei te tala lau fa longo te tala lau vai. Come on, someone shout amen. Tomoi tau ya apo osol kabiota wa ngai mai le wanga tele. Amen. Pray that I will all melento for you all pony aliai. Yeah, to be continued. Praise the Lord. Fa fitu
Na o milano na manu. Fa mal tanga tole atua alula ia tofu fa fitu. Ma fo fa o tanga tona manu le sau maia e te tau na sau el saia e fo folos kapeta mumu. He is the general. He's a well-known man. The Bible says that he's the one who bring in victory to the king of Syria. O ia na mai le manu malo tono Syria. Ajelo ele popole el saia. Pole alo ma walunga le alo ma malu for my el saia. Sale alo tofu fa fitu le vai. But dip yourself in the Jordan River. Praise the Lord. For my tangatona manu. And Lord to malo le hoya. So who cares about you? When God gives the word, you better understand. I will tell my fire, fight against the way. Because ele malo oi le melea. O le falongo me le ustai. O mea nai mana mia ele tua mo oi. E leo le taula leo le o vai falongo e pes. E leo le taula leo le o o male falongo et o etele fao foaya ete fao fo o mea o a ole nei le chanata te sila o le wanga tete ila upu umafa polea lo watamai polea fo ilo pot ai ale ma final le lo falo fainga ta fo ila fatino ina semea. It don't matter how smart you are, or how much knowledge you gain, or how much wisdom you possess. But if you don't know how to listen, sorry to say, you will miss the mark. For me, I'll say out of tough. I also carry out to the end. I find my lana out owner. And I find my little tangatolia to ya ausemetele etema fire. Etema fire. And I don't want to have coffee by the finger of a calimai. A time I fought ya to Malay Tino Manaya. So many years you don't have a relationship with your wife. So you want to continue on that, or you want to dip in the Jordan River. O so solo ma falata. Hallelujah. Rifoirunga for my Isaiah fitu. Ele to ulu ese pa ula pipi ai fitu. Ele ifa penala fatu muina meio pupu o tino fitu. Ele to salva ai o mumutu fitu. Amen. You need to dip yourself in the Jordan River 7 times. You know what leprosy can cost? E mukwa kurkalinga. E iviana le mata. E ruatu le bae. O me umalchino a makan TK. Achilo o tala tangato le atua 7 times. A ele maulu la lo yo tana fitu. Ele mo friend na lo le mamalo le atua. Some of you sitting here tonight, it can give up more fear. Amen. Sao fa pena, oi, sao fa ninguém louco foi mai aba, a levou a luilalo. Mauluilalo. Ele ma foi na vai no malo le tua pe fa ku fa pena me kilo kan a luilalo. Por le a foi le lotu sawai a luilalo.
Ele mawhai le lotunga ave o le ola e whaavavau. E mawhai lo usi sta le upuna ave o le ola e whaavavau ono Yesu. Praise the Lord. Po le ale ma losi o lau lotu. E ma losi ale totol tama i mamoi. So ngofa ko lau fwera ku. Vai bishop ngofa i lau. Afkai, lau ke makua ia o kouma. Ia le atua. O tau te la o tole ono fitu, ono vanu. Awa ule o fiku kasi. Wa makalang sa wo vai fiku kasi. Wala ngonga aku ki ngau vai. Mele ma mi ese se sa no minona. Amen. O ke fai ko finger ka ko ro ko fai al loku mo. Ala ke fa kan kalima la se no milo. Na, fa fitu. Batule to Elia, Isaiah, fight Kamalole, fitu. Tell all angle for Isaiah on fundamental normally to he is talking to God at the same time. Elisha was talking to God at the same time. Naaman is dipping himself in the water. But I will Isaiah wa falima fitu. Amen. Inoa matanga yoi mele grace o le atua numero lima. The grace of God starts to move. E ngā yoi te tono le vai lea. Fa mai tala tangata o le atua fitu. Amen. E ma alu I fo lunga le uru na manu o la e pipi I anima me ele I alu ese kwa lima yanka muku. Pe o le lima po asa wa mutu. Amen. Fa mai tala tangata o le atua fitu. Dip yourself in the water 7 times. Ina sawi lunga ina wa anu ilalo fa fitu. A le taimi ina sawi lunga. Oh, ba ina tino wa pepe. Be al tino le tua pepe. Amen. Ma foi fea usistai. Fa longo ustai. O le taimi te fa longo ai mai fai me mana ai le tua. E te tamo e lungo fa manuyanga. O te sabali iti munga. O te tamo o ti munga. Fa manuyanga. Wa awina mai ele chama. O aua le fa atamala. Wa yate o ele fa aola tanga. Fatula ile atua isi o langa ua le popole pu atangata ine pei oe ole mai supa na fia mawasina malolonga a ua le malolo ona ole faianga we falongo ye te fita mo il pone I famonia fitu fia vai le malole atua Fitu. Fitu. Don't give up so easily. Fa'alongo nga yoi le tua fa fitu. Amen. Waila o le walatu. Latu li tana ma avatu le pela o na man. Ele yo o sami material watu li tana. Ma avatu e mele ma yo na man. I tell you I will say. Ko foi mai. Ki asi fesa ia. Amen. Mo le ola al tangata ola fi fai mea. Mo le ola au al tangata fa penana le lo ola au submit. Na le mena tupu. Fa mai tala tangata le atua. Hey, le pela, ko foi mai. O le la ho o sami mate. O le taime o le tafele vai le sami mate. E upe ai fa pe nunga le pela na man. Anana bala au al tangata le atua to li liu mai ale le pela sau pipi. E etalinga o le otana. E etalinga o le pela. E pere talinga o tangata ai le fa longo le pela le wako. E pere fa longo o tangata ai malama lama le vai le mele tupu. E te saula le lotu te pula mai a tau ai pera o whaarong. Ta o e tala tamai te pula mai ai vivi lo talinga.
Le mena le tu toi fo ile le mai ya ono le malama lama tele ile leo te ngata o le atua. Na kale fiku ya kale va. So le tatu me mo ngeke ia wa umi. Praise the Lord. Me mo le ulu. Le tell no ya te el meta ole 7 blessings or 7 stations o me na sa wele toto le li. Mo le fa'alo tangata tatu wolo la upul Paul nei. O me ina vatu mo introduction, but let's get to the word tonight. Me mo le ulu. This is a battlefield. O I leta wele tawa every single day here in your mind. Amen. The battle is not taking place in Iraq, or Iran, or Polikov, or let take place here. No matter how. Tiana I for chayao a matel tawa. O le taimia makainga ngofo ngolo mwenga for my temoni satani la kura kamalale. La five o la tamala kiu la my five ma fala be labbe la so ye makonga wenga. The battle is going on. Every moment, every hour, every minute, every second, when you wake up in the morning, the devil is looking at all the demons are targeting you. Amen. I tell you, iya matai, your mind. Me na family Roma suma lua fe mumoma le lua. La fama ietoya for tainga. Renew. Lono winga lupu renew is transformation. Lono winga ia fight for suya inga. Amen. Peno fa malama ya to Elisha so or the melo transformation the mo my opa of item the process or the butterfly. Awa ao on fa penana batula na yo fa per caterpillar. On halu caterpillar wo o loa e ia le melo atupu. Na halu le matanga form meta o le cocoon. I saw my longa mutu le me form mai. On a no follow caterpillar kong then start the process of struggling. Struggling long wing or at a wivi. To wivi more the timing in your fire no lepe. Le mele I shall for. Amen. When you are, if you are sitting here tonight, your mind is going this way, going that way, going that way. But actually, the battle is taking place in your mind. That's not the crown that I'm talking about, but it's a crown of thorn. Imagine el watu le poishen asau le toto. O me o ona umba le tuliel ti apolo lo mafofau la le osau le toto ifafo for full way. Amen. If you renew your mind with the word, every single moment, the enemy will throw something at your mind. The blood of Jesus will counterattack the enemy. Every thought that comes to your mind, that word will speak to the demons and the devil. So actually the blood will activate its power when you release the word. O le taime te utala le upu ngā yoi lo ma le mana o le atua langa le mawhaia le totoro ngā yoi pe ale release o le upu. Amen. E tu a le toto e le ngā yoi. But once you speak the word, you release the word, then the blood starts to function, activates its power. Amen. The curse le tangata I tonga etena. I've aila oil men pa ulo Yesu, a thorn crown. Na vala awe le atua mose tono la autalatala ma le la aututui. Na vala awe le atua mose awe fa mailon nu. Go to Pharaoh and bring my people back. Mai to tono la aututui. Mai to tono la autalatala. Na sawa ele upo le fa'alina. God speak to Moses out from the thorn bush. Ina ya malamalama lo mafofau le teimi
na curse ai le atua le ele cursinga le tangata. Na whaasala ele atua atamu, ele whaamalaia ele atua atamu. Ia e mamalama ia utala awal mix upinga o whamtalanga ia watu. God cursed the land, not man. Ele cursinga ele atua le tangata o le palapala. Whamaiale atu out from the dirt. Mai tu tono le palapala. Sawaila au tui, sawaila au talatala. Ni liulo le atua whaia atamu e aio me ai maleafu. Ele fa penana fa malaia ele atua le tangata o le ata pena ele atua lona fa o le tanga ai fa malaia ele atua me lo nga lui ai limo le tangata we po e malnefia na le la o tu le pale le u I o le Middle East a o ona mana o tangata ta pe me yo ngata ona a mai le pe o le pai mai losa ia Mangi pa o rosa peangi me mo. Awa koe whenka ko mea whenka ko mea mo. Paila oi losa ia. Fa pe umare ta oto la au tutui. Fawns. E fa ta oto la ilalo ono le mea leo le ngata e malu. Rea ia sisiva aengo le ngata e fa pe nanam whaina mate na o lona manava. A e sasainga le ngata e lona papatua. E umalau pelu e le hina le ngata. A e tanga tu umei e lalo. E so solo le ngata e lunga o na pea e leo no la au tui. A ho na mana e ta pea le mele tau whaisa tani wha penana tu i lou. Le upo le atua. Wha mai ai e sui lunga le satau. Le leo, o ta oto le pale tui le au le li. But out from the thorns, when that crown of thorn was placed on his head, and out came forth the blood. Sauda for the toto. Well, I'm in a fire toto. Renewed my portfolio. Do battle with the mind. No winga tele fiat wa imolo ma fo polonga. Telo tami tat fe wa mana nei o tatu folinga mana nei o tatu teunga ale polonga ia o tatu ma fo fa. Amen. Polonga isa. Lenga foi tele malama ile marus anga le toto lea e ufiufi ai oi. Fa sauloto ai oi. Fa tawina ai oi. Fa manui ai oi. There is power in the blood. Amen. No be lise le tua le mele lunga kolkota ina ua fa penana place le pale tutui me momua le fa sauloto ai le tua oi. O lo mafo fau. Ta whai lau talas vai temi o mawai. O le matu ainga is a very brilliant woman. Has a brilliant mind. Ona tupu mai tangata ata mamai. Rona ainga o tangata ata mamai. Oa, o le kuoli. Amen. O le mkwai kuoli a le olanga wa. I tell me to qualify. So say may I qualify? May I qualify? Ole upunga nga moment mo ole kumai kailo mafa. Fi wa I kumai kia pia yasonga e vai la ko wa le kala la quality. Ah. I tell lo o la ko o chonya la quality. Amen. Te loere, e lo tup pua e mo lo wola I fo tono le matu ainga. You to lay mga Tavai. Awalan me te lo fai. Ta la au ta le piango mapese. I remember you long after day and it's summer. Oh hallelujah. Lo pese ngo walu emi. I've been lonely and you're the only. I remember you. Hey, ele ngalo. Lalo langi pua oa male malulu wasola lela fa sulu e nai ofo o waku ilale lilio kupa aka sa kau pes kupa ke fa sala oe
O ngā wai ngofo ma, uilunga ele ko ilano. Sa ka mo pese rai pula mai. Me ia, te mga tau ia o la nonga ia, o le tangata. Ai te lo, o la uolanga le sai ai. Ai no man no fo man macho ainga, tau sanga tasi iwa fitu wha. Ele wha ngau ise o koua. Amen. Tasi iwa fitu wha. Nga wha akpe nana wha ato tūle le macho ainga urumolo utama. Wha mai, ye e kau kōro kama. E ke le koe whai whai di lo wolanga. Ke le koe kango e kāse lau, ke le koe pese se mea. Sāre, uma. O wai koe fo ia oi whai lo wolanga kuai. Ki kilo mai lo ko inga ke o ki kilo ko mai. Ya, la sau kala fa ke le koe whai. Le koe kupu ngai mea. Mai le fitu whai, fitu fitu, o whaola inga. Kwa koe pa ia i o lima lunga pianga. Amen. O koe pese fo tono le matou lotu. Ai pese, a mai fo finge fo mai, oh, peo, au visi le leo kamala. Ke lo warua, koe lo loko e kala lo makua i. Ai le, ai o mo sa fia finga ngā foi vai tau, ma nā vai tai mi a. Amen. E ke loa ele fa seo langa fai mo fie. Ta wivi, struggling. A ina wo sau i le li. So le sa o al pese, ave kalevaria, e ese ia o avenga. At Calvary he lifted my burdens and set me free because of the cross and the power of the blood. Lo nao mo sauloto. Mele ai, mato sia foi manisha foi fi awal nu. Mai ale bishop, ola han me kele, I tell a noa if I bear fat. Ai. Ala me o polonga I fo a venga iskanga. Ele ma malama wika wa ele la pifa per kangia. Ele ma malama fo iwa awa mo mul aile ka aloi o la tonu. Ele ma malama la kamaya. Se vanga ke la kapi. E pe o setu. Pui ale uru con skalamu upe. Malama la utanga le. Fa o le fa fitauli. E do se me a. Problem never a problem to me. I say, "Lang o ia o nga wema." La me la tinga I fo le uru. Me la pifa per gagia passi le polo. O le teime te polo o ai o ki maoi. O le teime te tango e tau fi le polo o ki oi. Ai a passi le polo. Happy ko lucky ka hua. Ale alu ma. La penga foi a sau le loku. Au la penga. I lo ma tanga ka me la tupu lo wolanga mau fa fitau ni let go through ai. Aua. A sau koso nunga lisi piko lo ngoku. A koso lo lisi piko fa pea. Akala ia. Amen. O le atua fia e tangata. Au ki sau fa u fale o le atua. A fai o ti sau tane te fa u invite au ka ke breakfast. A hoti foi lo torua ai ke sau fa no invite au ka ke lunch. Vele manga ia. La me lai fa no. Tua o le li. The back of the Lord. Tele te mi fa penan fa mai te lo tangata tolu suma le iwata 39 lashes. I don't know because actually scientifically it's not been proven. Ele of proving a tolu suma le iwata tu o le li. Ale ngana le fa pena na amai tangata only fa tawina mai ma fa mai ma le afianga mai e saune. Se fairas fa te tainga fa pe flu. Amen. O le flu, o le ingoa le flu, Hong Kong flu, swine flu, Samoan flu, measles, saulunga. E se ke le mebe ka o flu. A ka se le strike. Mai tau mai lai oe. O le toto le ana fa mai lo ma fo fau. O le tafe mai fo i le toto nai tua o le li. Amen. Ele aise malo si angole stripe ai ma fua ona
pena ona tātou tala no ona whalavalava langa o I sa wele toto. Te toi foi la lau tala tua, whamai toi foi tua Bishop? Whaftai I lo leo skai, koe foi kua Bishop? Se reo kele mai. E a whera kua lau foi e. E kau a mio le lei mai solo. Now, le la toi solo muli la te ngai tua. Ina ua whaia le tua atam, when God created Adam, sa whapena o le ngoa atam le ngana e peru, is Adam. The word Adam means man. Ono wa create from dust, dirt, man. A ile ua whapena ona manava ye le tua le manavola. When God released the breath of life into Adam's nostrils, ona ponga isu, ona taua le ngana e peru, Adamut. The winga le upu Adamut. God created a blood for himself. Wa whaia le atua le ala ngā toto, moia. I sise whaupunga o le ora o le atua, lo te tono le toto atamu. That's the reason why he called him Adamut. Adam is man, but Adamut, God created a blood for himself. Wa whaia le atua le toto moia lava. O le ola la o le atua, le whai tongo te malo lea. Amen. I le taimi na whapena eo na ngā sala le tangata, then the life of God depart. Wal ese le ola mai le atua, ai sawa I to tonu le mea tau o le angsala. Then sin enter inside there, the blood o le tangata. O le mea la lea. Ele saula le atua e whaaola le tangata as physically as saula atua e whaaola le ola. Ne to tonu o le tangata. Mena ngai whai le atua, whamai wa e whanau whauina, whanau I le nganga. A lo tino. Ele ma whai na whanau whauina lo tino. Whakua ola lo tino, le teime whaalonga o le leo le pū. Ma le leo la angisili ona wheliwa ina lea. From corruptible to incorruptible. Amen. Mai le pala, angai le me le pala. Teimi la lea, fatu a whaola ina le tino. As long as you are living in this flesh, you're still dealing with all the issues of life. I need the oil toto. Amen. Emana mia oil toto. Vi ia le atua. Mena tātou e momoe, tātou te whape atu le li, o te sausawina lo whale. I bleed the blood, not B-L-E-E-D, bleed, not B-L-E-A-D. B-L-E-A-D means the blood is now doing an intercession for you. Nā rewa tū le toto whapuluvanga mo oi, e te alo te moe, a lai tū le toto whapuluvanga mo oi. Lo sila mai le atua le langi, lana iai le malo sianga le toto, fa mai lo le atua angelu wa ai le fale. Ai atu e moe le isa te talo mai le whanga ina le toto, e te moe whanga manga mai ka ngulu, alua kore ke mongi uru ronguku le ke moe. E ke kebe... E popolo wa whaka mai kale asia wa e lawa le monga lawa mauro kongoro ngu. Amen. Timna ni ai loa o le malo sianga le toto e tu e le toto whapuluvanga. Amen. O teimi umala e te moia. E lai te moia ao le atua. Mea whona a whaiwhi usua inga au ngari e pa ia. A whaiwhi usua inga a inga e pa ia. Langa e pa ia le atua le atu whatasia o lua. Ai tua atu la le ungari e teti. E sa. Amen. Le whamarisa o po. No good up bishop. Ioe. Se va ngā wa ipo. Wha pa ia, wha mama.
Ona alo lea, ona pa ia lei luma o lea tua. Ele, e sena maali o kako fai poponga. Ko se longa le vei. Now it's time to kiss the bride. Whawhia ngai kisi. O le whaaselau le ani waika. O pa me le whaaselau nga kisi. A le whea kuru whau kisi. Ka una whaapea vai whea. Now it's time for you to kiss the pastor. Wala mo foi la oe kisi er kama. Ai se kisi mai le pastor ya oe. Ele ko fie moku kama i ma ai fai poponga. Se oso ska fai poponga oso ese ale la kista pasta le. Ela ve mo muerve fia usala ilua. Vi ale tua. Na ole toto il papa tu ole li. Puna mai peno fa tu ole ola ole tua le sau fa fo mal toto. A ola na te talo le tangata mai. Ele ai se meta o se fasiligi o lo mafofau. You don't question it. Why? Because lewa e malama lama le upo le atua ona fa'alava lava. Ele o lo fa'alava lava. Ona fa'alava lava. Wa o malolo ai. Ele o fa mai Yesu ke lo su e mai sei ele hanja ke o makakalo mo oe. Le taimi e te mafati ai to fale apply le upo. Apply le upo. Tau tala le upo. Langa ya, langa o lewa iai le malo si angol whalabalaba le tua o le li. O lo iai le toto le tafe mai kangola ia release le upu. Ini te tala le malo si angol le toto. Amen. See, and let me fight. The blood will not activate its power unless you release the word. E ko ngeki le upu ma le toto. Amen. Wakale valu. Wala banga mea. Kung se mea mo lisi bayas. Ah. Se si malima tanga tu wala ba. Wa fi ngofo malulu ah. Wa fi ngofo e malulu me nga wale lavai. Okay, now me longa lua. Kan guarantee ya o le fa malo longa ye umana yai ono le toto. No al watu wa fel talaba just do a routine checkup at the hospital. Because o teletono ha o bo matua. Fa mai lo ma fo Bishop, you are still young. But my body doesn't agree with my mind. My body say, hey, you have a body of a 7-year-old man. 70, not 7, 70-year-old man. Oh, for I don't want to cover it. O fa ka. Ai fa mai lo ma fo a le fa ni pa ula popoa ko si I don't want to cover it. O le attraction nga attract mai le kenge per lusu lima kausanga. Tchau! O le mafofau. I'm talking about my mind. Ele o tala noa la u lo tino le tala noa lo mafofau. Ai fa mai tangata leva ai le media. Le ngofom fa lo long mai ma akamai. Fa mai dad. Wo le ku kusa lo kingo wa e matua. E whaingatana a e nunga lau Tavai. Wow, o koe kei o mawhau, o koe kei mai saole leia vaia. O makua. Olo le vai fomai. Whamai fomai. Wa tolu suma le fitu pasene o lo fatuma. Wala talata no o le meta o le whaamama o lo toto. Tolu suma fitu fomai. Whalong mai fone lau talafiti ai. Lua afe se fu. No walu America faile malio lo nephew. I oi Idaho. Na mao mal macho ai o faloi na la wala. Na I fo sunga pili ai le vatua lon to lua. Ai akumulo ka ma fa le ko unga le boki. Na ia la macho ia la yo. Ah. Falo go e sala falon. O fa tu le o solo fitu. Fa kelo. O wala mal ta o e sala falon. Malo vai foma. For Maltaral for my, what told Sumal Fitu percent of Fatuma, 37%. You're getting to the point of dialysis. What we got, yeah. Get a equal for my, get a equal, what we got, yeah. Or we tell ya, Langalele Kairo Wolang.
le fa matala fo ma yo le afelo dialysis. No. O fa tu awa o lava ko fa lungo kalinga kala nga. Fa tu le fo ma ino wan we bai. O korso fiku pasanga nga mai lua fe sa fu. Yo o mai lua fe lu ko le korso fiku pasanga. Ele ko sui al pasanga. Hey man, don't touch. No dialysis. No. O tu a fai lava e pe toi lima tau sanga o toi ro wola. Ai o ko fiku lima nga o tau sanga. Ai fai mai lo fa tu maa. Ting. O tu Lord ting o wat. Ele fai nga mea. Wa o te mi mai men mai ele tua o walu ke le ko fa kinga ngalo tino. Ai a fai la se no lima. O fa melo. La lau fa mai alu e fai. Ele foi. Amen. La wale tala fai lo ateli ya Elijah. Ele once for withdraw prayer lado. Ele fai se me yo fatuma. Amen. Po le ala tala fo mai o te tali tonu le upo le atua wa o malolo. An faina fa malolo le tuolo fatu 1984 le lave pamu e o mai le pole ne tapuni le tua le pule na puai ai tatala le tua valve so fatu mai le 1984 e o mai nei o la putum fa mai tala fo mai poru no waluva ai fa mai o fatu povi oh man wa ke le nga kala wa fa mai ia le ala pamu al fatu povi o mal porne. Amen. Telo esele le leo le tua le te au na. Ma o macho ainga temina a matalanga luenga 2011 a fail for sa. Ai ma o ona o mo prostate cancer. Ma te tau no atu i Hawaii a fa mai fo mai you are in stage 4. Wika, o lef fia, o fa tama, o le fa sa, ai fa ngai me. Fa telo, to mai lava no to lai. O la na tu se e mile pese. Lava pese li la chen kuseruki. O lo walofa. E fa pena na pese na tu se macho ainga, fa ta tau le me le o survive mai ai. Telo oe ta octo tongol pona ai fai le tool operational. Tipi mata ia lungol moenga. Ele fa ngasea. Ai pa maka. Ai fai mai la ia cha o tele mama lama i me fa le nganga. Pe te fa pe mai ia cha Elia o you are a false prophet. Ali ke mai ka ulo nguku. Wai lo nguku ngai kaukala, o ko kaukala fa penga. Langa o le teme ko reverse ko le mea o ngai o kiro le fai le atu le mele te loa lunga le mohenga se tu lo fo piliki ato ala fai le atu o so lunga le mohenga ala pe fai man macho ainga I was in so much pain but the Lord was doing a miracle ele sa le atu pa lo fa malolo he was just cutting everything out. O mai le ambulance i te tongo le potu wa lepal pala awo moe o te ana mai le tae au le wave au po le tau le tonu la tangi macho ainga ma tusi le pese lea fa mai le tala e tau fa pea wa anu fa tole uma o ngalwe ile i uma it's not finished yet. Amen. Ai te rola e o mai nei fa mai fo mai wa chato shakilo prostate fa ka sel fo mai o no Yesu se vanga fa mai Yesu ka le shaki o le shak but he is my doctor ta o doctor ka ko doctor fa ma tau ese ngana o mai o poluaya fa pena o la fa ka o ko ni ki lama wa ile sa o ko malo la sekki era saufa o vai ka ele ko inoa vai ka pronounce o fa o ngana fa o le halu ka malo nganga fa America
Wai ka le o ko Amerika o sa lai lua. Na va aila o le mena tupu a tali tonu I fala valava. Lo ia le toto te malolo. E te malolo. Te lo oele le mele sa matu ia Amerika the conference America. A lot of things follow the call but not your need. Muli ta'i lo vala uina ai le lo na onga. Le quotation ngal mato ai ngal le pena le ka kia mai lunga I. Alang quotation nga fata tau le me tonu wa le te tala no ai. Muli le tua, muli ta'i le tua, mo lo vala uina take care le tua o mana onga. O le tala le mato ai ngai fai a haini. Haini, Elijah, fa mua le tua, take care le tua mea. Awel popole, lo iai le tua soifua. O lo fa tua ma lo teltonu. E le tutusa ma oe. A fa mal fo mai tia, a fa mal kala oe, o le tinga ina o fia lo al fo mai, alu vai fo mai. Nanga is a level me ta o le fa tua. Ai awe ko fa operate my for the level lo te iai. Langa fa penga fa mai le rongo ting fa no fa sisila tunga hadwa ia nga po amen te loale le tala fi au fang alu matala no al pole fa mai lan tala te loale bishop ai matu mali ponga ale kale longo fa ido o le no pe fa fenga kar va no apo o para ai a kale longo na cara kasi fa me fa un pipa pa I me ke mo ia ba pe la ko fe kuri ke mo ngi mak fa sa ka so wel fe awale kal wo me fa ma ke lo bole ka fa mo lo ting wa haru le ko kia I lo me haru ka vale e sa fa ma che pe la pa I me ka ya ka o va sole ko ali a nga so lo fe au so al me ka fa moku wa ai le ka ting o le vai ako me ka ki al melo tu lai mai pa pena uma ni po e ke aka ai o me ke ba kule pulo mai o bui ai vai la punga amen ma sa ne fa o tamar tala le a pulo mai ke mon ke ia perché mon ia ai ke mon ai te tele me tau tia le we pe o foli o wow lo foli ko ye ale ko maka ko o mai pe per fa season me almost came yo alo ya te o the key you hold the key ola le total to my moi ai moi le po ai le po fer fine ko mai ki wa tele o to atu finge moi ko po moi ai moi living room anga mo living room on ke na ka mo fa ma so a runga ke le al menga ya ku pa ko ki le fa ki mang fa ngalo al mo yuma ala ka so ko ingo ku pa ma fa o se kuris ka fa penga ngalu fa ali ia le uli lo alo le o so loli mal fa ali ia ka le fa me ale moi luma o ke fa la vela le o ke mi ki fa nga luenga ai wa ai nge ke wa ku askengi le lori ai ma fu o le o fa finge you are the person to be playing e la tala ya o enjoy ya luola fai me uma tono fai langa pa ia o le tala tu spa ia pa wala te me te fa to lo to lue no pe a o le te me te anga pongi ai once lo te anga pongi fai mai lo le fine ani ka wale fas ai fa mai kala to maro ka kala ka pongi le ongo o le menga ku e o kai hao me che kala ngi le ongo ya so nga koso umia nga me kai hao o be yo langa au po le kiwa a o ke me ka kusa ili ai e mua ke fa finge fa pe ala ku wala po am ki ra me le ku alwai nan ko tatu te o fata si tonu mal mele fa mai yesu o lima na oka ko ya lima sa failo tala o kala fi olo so leonge o le ai ngo so leonge iva
O lisi pitola. E supu. Al pitolea. La ngutu. O ole nanga misa. O misa la nguku. O supu. Bala awa turola la ngutu ya supu. La ngutu. Femar koi. He. O ka ua la nguku. La ko i supu. La ngofa makoi fai ka ua ao. O i supu. O ka ua o le la nguku. O i supu. E te whapena te ata, e ke aluanga la ngukua. E le si inga latu. E atu role whawhine. Maanga i o le yongo le thi. Ke le ka ua ke aile hoa. Uma ngei whailesi. Le wa utali atu iai. Wonge. Ko me aki si a kea. So, e whapea kuro arafu. Ai pasa o mea sile makua i. Ai wa, ai e. Ole li liwa kuro au kafa. Ai pā mai i. Pape woi. Pa ngo pe spaka ko. Bela ka o nguku spaka. E ma tau tia tangata son. Ako la amelo matua nafi faingola na mori maulen sauku I fa usinga le. Ko sa foi ko pai. Ele ngata la wasipaka awo wila. Kalsia ia famarisunga te ina mai oi na voa maka koe fa wila foi oi ele umale wila 5 amen o 5 tu I 5 e lua ona yele mafuanga 5 le auna servant te lo o 5 le li na ye mulu ai vai ona so o 5 le li ina ia pa ia mata o le tauaso ma pupuna o 5 le li ina fatula ia e o feoti no wa pa ia I'm in the hands of the Lord will heal every sickness or every disease from touching them amen o 5 la ona mai tangata ia taia a ia au ona o ia tangata amen tu ilunga Whapea tangata le angata ina. But his service was whauta o loutina. Drawing on tangata don't metal intimacy with God. It's through the blood. But servanthood is very important. O leo langa au ono tangata ile tua. Reach out my Yesu mai sataro. For my Yohane take care for le loutina. Amen. Te lo e tolu tulana pongi sai le longangi. Amen. From 12 to 3 in the afternoon, the sun was so ashamed to shine. Nama tuama siasi ale lai pupula. Siliasia, the Creator, is now hanging on the cross. From ayatu si amosa, whaangoto le atua le la, ile auli. Ona wa whaaloalo me uma I lelo lunga le satau. Amen. Ai nana sawele leo wa whai le nei mo oe. Au onanga Yesu ele ingata nga dro mai oe mai tonu le angsala. A o 5 nga e apa le si 5 lontama e apa mai le si 5 ya oe. Amen. A polisi 5 lon tama fa mai ua tonu wa faile nei mo oe a o ai malona au so fa mai lana tala ya peteru muli mai savali peteru savali leli fa mai peteru ai fa fea ia le fa mai Yesu tele bala wina yo I'm not calling John I'm calling you ola ya te oe pe a fai o te toi foi mai o ola pe Yohane o oe leo te wala au atu ai sau. Servanthood is you alone. How you serve God alone. Ele au na oe matau fai oe toso toi fua leisi. Le ai o oe le wala au le atua. Es uma o tātou wala uina. We all have different callings. Amen. O isi o fai ma fai fi au. O isi o fai ma apostolo.
o i se o fai ma perfeta, o i se o fai ma evangelia, o i se fa pena ona fai ma ta me uma. Mo le lei o i lātou, o e alofa atu i le atua. Everything works together. Wa lava ngana aunga ngi po. Ia mele se elo lima i le atua, ele uma a wa lava. Se eo lima i le atua le nei o fiafi. Ma ave sau whaftai a ta māle nei po. Na tula i ane le mea na te iai. Tula i ane lo no foa, ai alu e sua saisi te lua te talo, ma mailu manei te lua te talo ai. Find someone to pray with. Tangana minute nei selima, e whai ala ngā luenga nā mo le tangata le nā. Au mai le tangata nā i luma, no te tū i luma, mai te talo ai. I say to tell it to talo mo muai, face one another. And I want you to speak the word to that individual tonight and pray for that person. Fafsanga ilele, talo tangata na mo oe. Angai mai ole telea lumanei. So mai lo avanoa I pita lea. O tauia, so mai I. Au mai tangata I luma, o te talo I tua. Bring that person in the front. Start your best.
Avea lea fiafi whai mau taulanga I lea tua. Le tuina ato lo tangata I a taia. Mai whaftaia I le li I le nei pō. Ono le whaonga ina o lo wolanga. A mai se lo soifua wala au ma ona mo lea tua. O lo atu ae. Te opo atu. Te opo atu. O uolanga. O Yesu. So se pea. Lo atu ae. Talia o lau. Saunanga lea. I'm about to busy. I be out boy. Wana o ni mea whainga luenga I ao lofa o lau ufia. A moonga I o le loto o maleanganga o le tangata. I a vea I mātou o mea whainga luenga e te fia I ai. Whaunga o mātou wola, whaunga o lātou soifua, whaunga o langa o mātou whanau. Ini ia whapena na mawalunga ai le vihingo o e le atua le tamaa. Lea tua le alo ma lea tua le nganga paia. Ie whamanuia le ni maftanga le ni po. Mai lawa se matua o se au pito titi. A mātou whanau. Ia whapena le li I ona iailo wanga le lei. Ma lauta I ta inga. Ia soi fua maola o tangati. A mātou ta apel ni po. Mātou te o ma le alanga le manu malo. Ona mātou te ioe le atua. O oe lawa na e vala o wina e mātou. Ele vala o wina e mātou se lotu, po se e kalesia. Aina e vala o wina e mātou mōlo fina ngana. Ini o mātou wola ma soifua fia fia. Kaile au auna ma le tautua le tangata le neolanga. Ai sauni whapenana toi fo I atu I ata oe. Whamanuia mai le nei pō a o ona tā oto I lātou, ma whaisina malo nonga le nia fiafi. Ia whapena ona sausawina o lātou tangata. I le toto o le tamai mamoe. O lātou whale, mea o lo nofo ai, ia wa ai le mamalu o e le atua. A wā mātou telitonu le li o whio ai lātou malopa ia. I o toa le whiau o le tala le lei isi o lo lātou le iloa. Ma lātou tō sina i ato o e malofina ngana. Whamanuia mai o e le ni pō. Na mātou wala au lea, pale nganga whamawalalo, mātou te whātou ese, a wala le suafo Yesu le li I malo mātou whaola. Oh, hallelujah. Amen. Ia, tangola I e whatalo, whasalima, o wharopo ai, mai whamanuia I ia fia. Lela fumamo e iti awale fefe awa fina ngalo le matai e vavai ese na ia fana wina onita mai le
talo fa Samoa, apa au o le tala le lei mo oi. Ia iate ia pealo na lava vi inga, le wha manu, ma le wha ne tanga nei maso umai o lava i le wha vavau, wha avavau lava. Ameni. O lea le lu tau mo oi, ia e wha au tauta i mea uma lava. Ia wha atoa file mulo loto mo so se mea o so wha ia oi. Po le a inga, le ngā luenga, ta alonga, o wha la potopotonga, e o lava i to tono le malo, ia po o le e kale siafo. E mai se u whaiva u wala au ina ai oi. O le wha malo si au le nala apostolo Paulo e luna tali wha le anganga o Timoteo. E le lua Timoteo e whaafa e po lima. A oi, ia e wha au tauta i mea umalava. Ia e ono sa i mea e tinga ai. Ia e whaile ngā luenga le fola le tala lei. Ia e matua whai uina lau whaiva. O le alawa le mea o su whai whaafua se i mai le nei aso. Ia toa pea le tai, ma ia mau le toa vai. Ia pule le file mu o le atua i lo loto. E taunu wai lo waso le fia, ma tuma wai pea le ata i o fōlinga. O lea, au ai te popole i se mea. Whaafile mu o e lava, ma o le atu i le atua, mo le poto, ma le fesoso ani mai o luna nganga. E o lava i mea sili o na whaingofi, aua ni whaatau wa ai lau wa ai. Sa moa lau tatalu, a nganga pa i ai, se iei whaato a file mu mai lo loto le nei aso. Fesoso ani mai lo vai vai, ma iei whaamalo si au i mea o le a utinga ai. Whaamalo si au e whai pea le ngā luenga le fola le tala le lei. Ma ia matua whai uina o tiute, ma ngā luenga whai o le nei aso. Ono Yesu wala tuaile nei tatalo. Ameni. Manuia sa moa le atu pele.